Hey Zamem, jodi an nou rive la kayou pou nou pote kek ti detay pou ou konsernan ki sa. Ou menm ki gen bi pou voyaje pou al emigre ou nan yon peyi kelkonk. Pafwa le nou gen bi pou nou voyaje, nou gen yon proche nou, yon zanmi nou, nou fe an kout apel. Nou mande koman bagay yo yi deya, koman wap vire deya. Zanmi an repon nou, ma bien vire, bagay a bien mache pou mwen. Ou menm ou mette mit sa nan tetou, le ou rive sou teritwa peyi an, bagay yo pou al bien mache pou ou pou al bien vire. Nou sou to gade ti video sa depi nan komanseman jiska la fin, nou pou al pataje ansam avek ou de ti detay kap ede ou e kap itil ou menm ki gen bi pou voyaje pou al emigre nan nepot peyi. Pafwa le nan voyaje kon sa, mou kle yo, bon jan informasyon yo, se pa ou menm ke nou kesyone. Yo ekzamp, si ou menm ki pou al voyaje, ou kesyone zanmou lan, koman la viri, koman bagay yo ye pou li. Se normal, jan bagay yo ye pou li an, li djou yo. Si la bien vire, li djou la bien vire. Si la bagay a bien mache pou li djou bagay a bien mache pou li. Ki pou al pare diferan pou ou. Petet zanmou lan gen yon bon nom detan nan peyi sa. Se normal, li kapab a bien vire, bagay gen doa a bien mache pou li. Ki pa même bagay lan pou même ki fek rive nan peyi an, ki pou al komanse de zero, ki pou al fon de baz ou komanse de zero pou pran etap pou vin evolye. Ebyen, ou même ki gen pou voyaje nan peyi kelkonk, nan ki nepot peyi nan mod lan, jis kesyone zan nou lan. Ki sa le minimum peyi san peyi? Sa le minimum nan se pi piti kob ke yo peye nan peyi sa. E gen peyi, sa le minimum nan se pa li men ki yo peye sa. Yo toujou mette yon ti kob sou li, yon ti poursantaj an plis sou li. Ou kwa jwen se ti travay ki fon pa demare peye sa le minimum nan yon sa. Ebyen, zanmou la va di ou ki sa le minimum peyi sa li men li peye. Paske gen sa le minimum yo ki pa bon di tout, vreman ba. Ou dwe mande zanmou lan, ki mounen peyi sa fonksyone, ki mounen peyi an fonksyone. Le sa zanmou la va di, paske gen mounen yo ki pa vou di tout, ki pa vou di tout. Le wal chanje kom sa, par exemple, pou ta vou yon Haiti, ou kwa wè, li pa vou di tout, li pa avantage. Question les amis, quel mode de fonctionnement, comment payer ça fonctionne, parlez-moi plus. Concernant Paris, est-ce que c'est difficile pour jouer Paris dans le pays? Parce que les pays où aller là-dedans, il est vraiment difficile pour jouer Paris. Il n'y a pas de papier pour ça, il n'y a pas de tout. Les pays, les cas difficiles pour trouver travail parce qu'on va de papier, et les pays tout, aucun une opportunité pour faire du travail. Mais, le ou pa gen papye kon sa, ou pa touche kom ou te dwe touche. E yo abize ou nan lè, yo fò travay plis e di tan. Ou travay an pil, paske ou pa gen papye. Jis kesyone sa yo, nou kapap di sa yo, se chose elementer, jis kesyone yo. Le sa zanmou lan va di ou, koman bagay yo ye, ou mèm, ou va abitan gen yo, idée le rive ou contre bagay comme ça, il pas fait aucun effet sur parce que vous avez une idée de ça. Mais si vous pas questionner ça, ou juste demander aux amis comment la virer. C'est normal pour le dire comment la virer. Si la bien viré, la dit qu'il a bien viré. Si bagay a bien marché pour lui, la dit bagay a bien marché pour lui, qui va paraître de façon différente pour vous-même, qui va le faire apparition dans sous-terre étranger ça. Et me souhaite ou conseille ou mettez dans tête ou même qui peut vivre dans un pays étranger, pas oublier langue pays paraît étranger pour tout mode de fonctionnement, il paraît étranger pour laisse ça on va commencer à zéro. Ou pour le mettre dans pour pays ça pour commencer à zéro pour faire 1 2 3 pour prendre étape sur une échelle qu'elle peut aller pour. Et nous-mêmes qui sommes haïtiens, ça ne compte pas de façon compliquée pour nous.
Nan ki sa? Nan lang peyi yo. Ki se lang diferan par rapport ak lang pa nou an. Petet, nou te ki dwa yon profesyonel nan yon domen kelkonk. Men lè nou rive nan peyi kon sa, lang lan empêche nou travay sou profesyon nou. Lang lan empêche nou fè sa nou ta dwe fè. Lè sa, se a zero ki ou pal komanse. Lè sa, jis mette profesyonalist lan, yon ti kote. Pasko pou ka travay sou profesyon. E men konsey yo, kelke swa lang nan peyi an pale ya, ban pou wè sou kapab aborde yo, pou apren kelke moun nan lang la. Ou mwen pa ka pale l biyon, men bat pou wè sou ka apren 2 mou kap defan nou. Pafwa, lè nou ve nan peyi sa yo, nou kon gen men proche nou, zanmi nou, men kompatriot nou, ki vle abize ou pou ki sa, pasko pa pale lang peyi an. Sil fè ou sa, ou pa gen fason ki ou po al defan nou. Li konon pa ka pale. E men jis, bat pou apren 2 mou pou defan nou. Pafwa, sitou pou nou menm ki haisyen, lè nou ve nan peyi yo, nou toujou pe pale pou ki sa. Sou di yon mou ki pa sonen bien, zanmou lan pou al riyo, ke moun ki wakotou lan pou al riyo. Sa vin koze yon nyans ou pe pale. Pa pe pale. Lage mwa, jan sonen, jan soti. Ou pou al wè lè sa ou al vin an bil, ou pou al rivon degre, mwa la vin soti nan vre sens li nan bouchou. Men sou ret ou pa jam pale, koman fè kon pale? Sou ret ou pa jam diyan, ou pa jam eseye pale lage mwa, koman pou vin soti ansam avèk vre mwa pou kapab pale? E gen de travay ou pou ale, travay la menm pou ale ki jou fò pale. Imagine ou sou ap travay an kote, de tan an tan son obligasyon pou yo kesyonou kelke chose pi yo pale ansam avèk. Koman pou al fè tande? Koman pou al fè pale? Jis mette sa an aplikasyon, nan ki ne pot peyi ki ou rive yan, e fòse ou pou apren kelke mou. La pitil. Pafwa kon gen bizwen realize yon bagay. A kouz ou pa kon pale, ou ap tan se yon moun ki pou al vini de ou pou al fè sa ansam avèk. E petet moun nan, li gen pil okipasyon. Tan pa pa pou babou li vreman a chak so bezwen pou la ide ou fel. Men sou apren kelke moun, le ou gen bezwen fè yon bagay, li pa pa de fason difisil pou al fel. Ak de mou san ki ou konen, ou pou al jis itilize de mou pou realize so gen pou realize. Zanmen, jis met sa yo an aplikasyon. Ou menm ki gen bi pou al imigre nan nepot peyi an. Mwen kapab di chouz sa ou se chouz elementè pou kel se so a peyi ki ou pou al imigre ou lan. Jis kesyonè ou sou sa yo. Pou lè ou rive pou pa di si ou te konen. Pou lè ou rive pou pa di so te panse an se pat sa. E fwe, ma konsey yo, nan ki nepot peyi ki ou rive yan, pa bliye, si ou ki te peyi ou pou al imigre nan peyi, mwen kapab di, se kondisyon ki ou ta vive lan ki pa telman amelyorab, ki pa bon ou. E men si ou rive nan peyi, bagay ou pou bon ou, jis chèche, kreye kelke chose, chèche, pa rete pou di, pa met nan tèt ou pou di, se peyi ki pou al chanje sityasyon de vi ou. Se peyi an ki pou al chanje ou, non. Ou menm ki pou al chanje kondisyon de vi ou. Pa bliye, majorite peyi ou vweman gen de opotinite ki ou bay, ki peyi pan pa bay. E ben jis beneficye ou, fwa fason beneficye de opotinite sa yo. Pou kapab amelyore kondisyon de vi ou. Vi an pa amelyore kon sa, se pa chèche amelyore. Se ou menm ki pou amelyore vi ou. Se ou menm ki pou chanje kondisyon de vi ou. Si ou rive nan peyi an,
Mwen komanse a zero. Mwen te gen profesyon, mwen te yon profesyonel. Se tou pou nou menm ki haisyen, lè nou ven nan peyi sa, nou gen de statistik ki nan nou, ki empèche nou vanse. Parlan de ki sa, nou te yon profesyonel. Nou ven nan peyi sa, lang lan, ban nou problem nou baka travay sou profesyon nou, lè sa nou di. Mwen menm lèm te Haiti, mwen tap travay nan gran biro, mwen te kelken, mwen pa fè ki nè pa travay. Men pa liye, ou nan peyi etranje frem. Tout bagay yo paret etranj pou frem. Sou pou al tan se sou profesyon la pou travay, men pa lo pou kou ka pale, ki lo pou al travay frem. E pa liye, lo nan peyi sa, gen bagay ki pral paret de obligasyon pou. Fò paye kay, fò vi, fò fonksyonne. E mi sou pa travay, koman sityasyon pral liye pou? Mette tout sa ou te konen ou de kote. Paske ou pa kapab etil yo. Se a zero ki ou pral komanse. Ou ka toujou pon ti travay de manev pou defan nou. Men pa bliye, ou pral ale pi lwen. Ou pa fe viw la dan. E peyi san yo, li met de jan de travay manev ki ou te kapab ye. La pe de yo. Kay wap peye, wap manje, wap fonksyonne. Men, ou yon vizyon pou ale pi lwen. Ou pa prete la dan. E men lò komanse aborde yon san avèk lang lan. Chèche apon yon bagay. Li met pa yon gran chouz wè, men apon yon bagay. Apon yon teknik, apon yon bagay. La pe de yo. La pe de yo ameliore kondisyon de vi yo. Paske si fè vi yo nan ti travay manev sa, ou fè vi yo, ou fè l'eternite yo, ou pa jam wè ameliorasyon de vi yo. Vi an gen nou apoko jam chanje nan jan de ti travay sa de komanse ya. Men, sou apren yon bagay. Sou apren nan li pou ale de yo. Pa bliye, ou met nan ki nepot pe yo pou ale ya. Ou met tan de yo diyo, gen kob, map travay pou tan kob. Men moun nan kap travay pou tan kob la, ou tan jis kesyonil. Esko ap travay sou profesyon, ki jan de travay sa yon? Petet moun nan si son profesyonel liye, se normal. La pou rentre ti kob, paske l son profesyonel. Men ou men, si son travay de manev, ki ou po al fè ou pa gen profesyon, li pa jam men jan pou nou men. Se sou profesyon ke la vire. Jis chèche apwen yon bagay. La pi ti lo, la pi de yo. E pa bliye, so apwen nan de pou ka metrize, pou ka fèl bien. Mou garanti yo, wap touche yon ti mounen sou li. Wap touche yon ti kob sou li. E la pi de yo fwem. Pa jam sispan apwen. Tout ton joun opotinite pou apwen. Ou pa kon demen ki sa kap sove yo. Apwen. Ou ka apwen sa la, ou ven nan peyi sa, se pa li men ki sove yo. Men ou apwen nan lot bagay, se sou li ki wale travay. Apwen fwem. E pa nou apwen, bien metrize sou apwen nan. La jis itil yo. Pa jam dil tro ta pou apwen. Pa jam dil tro ta pou al l'ekol. Al l'ekol apwen fwem. Mwen konen videyo a, mwen konen ve nan kelke san. Sou eti gran moun kap apwen. Sa ka arrive, moun nan ten nan domen, li bezwen ki sertifika pou sertifiye l ke l son profesyonel. En ben, li oblije al pase yon etap. La pou nan bagay pase yon etap pou l ka jwen sertifika sa ki kapal sertifiye l ke l son profesyonel. E ou men al laj ou di l tro ta pou apwen? Li pa jam tro ta pou apwen fwem. Jis apwen ou pa kont sa kap sove ou. Tout ou ton jwen opotinite pou apwen, pou profesyonalize tet ou. Apwen fwem. La pe de ou. Pa bliye, je di an, ou se jen gason,
pou se jen fi, men demen si te ve, ou pou al bezwen pou gen yon fwaye, ou pou al enfante. Men pou nou pou al enfante sa, sou ki sa apuy fami lan men pou al soude. Sa ou gen nan men. Ti travay manev sa pou ka repon a bezwen fami lan nou. Non pou ka repon a bezwen fami lan. Prepare aveni ou fwem. Tout ton ka apren. Pa jam dil troutan. E nan ti travay manev sa ki ou ye a, se li menm ave ou komanse, ka ou ap peye, ou fonksyone, pandan la dan la, apren yon lot bagay, la bedo. Ti travay sa ki ou ye a, se se la ou fe tout vi ou, ameliorasyon de vi an pa pare, kondisyon de vi an pa byan mga chanje, si se la ou fe l'eternite. Jis toujou et pi devan, jis toujou et kote person ba we, toujou et loin fwem, toujou et loin pou kapap avanse. Se ti men mou koute, ke koto ya se lor lerite, men koto ya, li pa bon pou ou. Li edo vreman. Men pou bon jan kondisyon de vi, li pa ka fe ou bon kondisyon de vi. Zanmim, mwen ki te pon leson pou te gade ti video sa, jis pataje. Petet zanmim lan, li gen pou l'voyaje. Pandan li gen pou l'voyaje, li gen ou mit nan tet li le rive, ke bagay yo pou al bien mache pou li, ke l pou al bien vire, ki pa sa, e le rive nan peyi an, ke l we, e mit sa ke l te gen, li rive se pa li men li kontre, psikologikman li ki tan fon yi fe nan li men. Li dekouraje, li kameman vi tourne. Poko pou yi tourne. De pou fin krive nan peyi fweb. Bagay yo pou kwa bien mache pou nou. Ou ki nou wè zanmou lan, ki djou la bien vire, bagay ya bien mache pou li an, se l ta rakonte ou, lel te fin krive, koman bagay yo te ye pou li, ou ta pran kouraj. Toujou met nan tèt ou, nan ki nepot peyi ki ou revyen, komanseman pa bi jom fasil. Fwem. Imagine ou ki ou pou ko gen papye, gen de travay pou ta jwen, ou pou ka jwen li. Et tout, pandan pou ko gen papye, gen travay ki pa pou la dan. Le sa, esko ou al bien vire, ou al bien pase, etap sa ou pase l kan men. Ou pou ko gen papye. E pou kont, le sa, se ti ganjou travay ki ou pou al mette. Ti ganjou travay. Ki pou al edo, paske ou pou ko gen papye, pou jwen yon travay pou travay. Men lò kontre chan de sityasyon sa yon, pa dekouraje, pa di sou de konen, ou deja la. Ou deja nan la gen, bon sou nan la gen. Kom ou pou al fe ba, se vanse, se nan batay. Ou nan batay vanse. Ou komanse, se komanse. Sou komanse la, ou kon koto vle rive, mwen pou nou komanse a bagay ou ko bien mache. Pa bay vab, kontini avèk fos. Toujou wè pou pi devan. Toujou wè kote person ba wè. Paske koto wè komanse a, li pa jam paret yon amelorasyon pou vou. Paske se komanse. Komanseman ou toujou difisil. Ouwe, ou ka fin krive nan peyi, yon bagay yo difisil. Yo degenere nan men. Men, yo pa pou et kon sa. Travay pou ameliori sa. Pa bliye mzou, pa jam met nan tèt ou. Se peyi ki pou al chanje ou. Pa jam met nan tèt ou. Se peyi ki pou al chanje kondisyon de vi ou. Ouwi, peyi an ka oufou opotinite. Ge opotinite peyi an oufou. Men se ou men ki pou al travay pou chanje vi ou. Se ou men ki pou al travay pou ameliori vi ou. Fèmè mwen ou travay. E pa bliye mdou fwem. Apren. Tout ton joun opotinite pou apren. Sa ka arrive jodi an, pandan se jen. Ou gen tout tan, tout opotinite ou, si ou ka apren pou apren.
E pa di pandan lò ki yon fwaye ou pa ka apran. Men por kont, tan ou te kon gen yo, opotinite ou te kon jwen yo, ou pa jwen yo, ou pal gon preokipasyon familial. E ou pa kon koman bagay yo pou aliye a la veni. Pandan jen nan, tout ton jwen chans pou apran, apran, pa jen si se pan apran, ou pa konen sa kap sove ou demen. Ou menm ki te pensou te gade ti video sa, msoutou jwen kek mou la den ou menm ki pal voyaje. E men sou jwen yon mou, jis pataje lansan avek proche ou, ki gen pou voyaje an, e la jwen gren mou pal. E le sa, la met l'esprit lan plas. Le rive nan peyi an, le fè fas avek sityasyon sa yo, li pap di sil te konen, non? Li pap di sal te pansi a se pat sa. De preferans, la mari sentil, la vanse ke bagay yo pral chanje. Men surtout, pataje video, pataje. Ou menm, ki te reme ide sa pataje nan video, fèn santi ki ou te reme ide. Koman pal fè nou santi ki ou te reme ide sa? Jis kite yon like, jis komante, abone, lè sa, nap santi ki ou te reme ki ide te pataje. Ciao, à la prochaine.